Ni mtukufu wa lokali hunu ratovenza urambie mbawa hunu na deni usifanya tindira sa hunu na mme wangu akadagoni astambia nsumuna siraviha vavoti mrenge riri ambulansi je mrenge akavuri hamwezi sofi maana maji yakende tayakomo bakasi shinda ravia tena alhamdulillah rabbil alamin aja tulo serumu ta asre prene asinwa mobu simona ahairiti midiana kakula lo bravu watombashkal shahairi tarlawe mizungu arjani ya maradiani mizungu ya tsedze ende baria dam na masi akangu avinze paresu ya zatu funge stumu hau taratibu usikubali ambayo kolera maana wantu pala lera zina wasonga mbarufu wala ya urtu mtu sikubali yoti ya urtu yo kolera maana mtu abuja madzi abwiria ya urtu kavuri hamato wala ka selempe hairoho bwasi kona krampu imindura buzi yo de kolera maana mtu asivuri hamaji pia sivide usambia ntinoti kamba topala lera zina kawasamini amba wadeuni wababu wawe tawa la kali usinyesa mtu wao apete usambia sambia wantu walomba deka wamini warote amaji wangaleo wanata mtu wa mola ose munwa evale aila hae siyo yahe ya lomlongo jwahe ause mhono vanda aftari bento nguzinza grave mana kula suku vasihe ya welu wararu vor tahadhari mtu kajaja fa jarumwamba valeja mana vantu wasuhonke amba yo ya urtu zokwelu be mwezingu atortedzea maradi madiro mana tinyangu bobo avora tovenza mtu arenge dhamana zahe angale no wana wahendo asende mroni rambilo arsende mroni to awose zia zahe awose hadjambeli arumi afanye tozahe namu risiji para l'hôpital ya Hombo hunu i COSEP kawazia waswili uveleha wawade ntongo ikao wade wa kolera lerazini kausi na ubishi harimwa ishisiwa shanzuani nyakati zini ri la govani ili gari li renga wantu de COSEP waisa wa waswili harima ishisiwa harima ilopitali ya hunu Hombo huja wavele hetena mwade wangine kaode ende harengwa urdale munao wakati hunu ahali za walio na wawade waja huwaveleshia mwanashintu hutaha wajuezi wantu wao walio hunu wavu wakati hunu vani risona wabweni tuwana vingwa hungi ya hunu huenda haruma li jumba ikaode la ruhusi wantu wafanyie wapare utwabibu wao. Salamu alaikum watukufu mrangaliao leraini itailo harma ilopitali ya Hombo sa sheria Hombo na shari jidavani de harmo vandre wa kolera de kamba wasinzwani yangu lerara rangu sukura déclaré i premier cas le 4 mars taupara i journée ya le 15 mars rina 75 cas harma i 75 cas zovavos nouveau caras para vojana c'est 22 cas izi nouveau guéri yani harmo wakahinzwa ho walomba watola vojana 16 cas 16 guéri waliomba na de wangalo hanona matwabibu amba wahinzwa laptali harangu hasukia vojana wantu 25 25 personnes après harmo wakatomba rarongwa na 75 cas bena vavo harmo antu o 40 na shendra wodo watolo amba wawaparashkali muhalas wa malagona hao yani dele rongolomba na geri cumul geri welo harmo ala rangwa jao le 4 mars topara journée avojana rina cumul geri 49 75 cas cumul andra hitangasana ngo topara journée ya vojana na hawa halelio kesinyangu mana topara katunvani ambulance isivitana hunu lopitali ya Hombo sorongamba wade usivungu hausengeti nisifikirimba usangezeha mana sikasija wengi na harumwa wakati wavavo de halo karada labe ripara dese moja
be dese yo waja yo madzair jili à l'hôpital mbambo mtu déjà aka décédé kama wakati unvani alhamdulillah waija hunu kasoma hanguvu wasirengo ansharji wajua parashikali haraka bentongo nzima na iona watu wasija watu wasihira maana wanadamu wasielewa amba wade wavavo na hazi zo skazi zo sija hawengi be alhamdulillah rismendi tena amba vazilo makasi grave nyengi maana na damu waselo amba waiona stamu kasibaki malagonu wasdubra raka waja l'hôpital de hallo ramambiani amba wa mavamana na ikozep kawazia hudubria hurenga na hangalia wawade kazini situation yanyu ya jeje harma zinchoko pesa situation halelo ya babonziro seulement wasi karsubutu fanya interview hallo mpaka ripare ma chef hiérarchie watu de wariva autorisation joueur yengemedia rongo ntongo nyingi be hazizanyu za jeje sivunga osangete hazizatu kazazia contraire kullo kwa hisha sizidi rengampleur davantage rahana lezaka marhaba si vosha marhaba ikozep mana waona matwabibu ka wazia utsaha wadiriki ya marangi ya usuna uwade unu wa ikolera vavori sijipara hunu hombo vano ikao de vahano wantu wa paruhana na uwade wa kolera wa twabibu lao na haz juhudi za wizara ya iswiha na matwabibu na wananya wa ikozepu waendao mbio na wantu wa Croissant Rouge watanganyiha utsaha wadiriki wantu ikao de wa paruhana na uwade wa zi ahali za walio na wantu wawade wao wajao wasielewa hukai lazima wantu wafanye jitihadi watrawe uwade unu rangu hunhombo mtsamdu nzuani dera kom jimlisiani hawa ya isuku ya leo harmazlera zijao tum jimlisiani tena namna zintongo zandao na homia Mungu inshallah tufanye jitihadi uwade unu ushinde uvungue.